sedomogbe mawuxo lo holomilomi donzikpotoe jaife sedomogbe mawuxo flagbeji do fɔgbeme. Nous faisons Jésus-Christ, Mahomet, ni no pahami. Wa gbon fi yen vi mi ton foli sin Cameroun. Fongbe on so si fongbe ganye a. Wa gbon fi boke hallelujah. Ils sont wa numéro egbe. Gbon fi bodo gbe nu me bi. Me lo kan hodo ma o sin fi gbele. Dokpo do kan ji fi on do gbe nu me bi. Ils sont no do hose we. Ma hose we bonu wa kan yo. Ndo Cameroun si an ikunba yi. Bonu do ma hose we. Fongbe on so si fongbe ganye a. Bonu ma mo me de bolu di do ha we do fi a fongbe on bu. Men yi so khula no we nu mi. Bonu do hose we. De mi no ma ho do we gbon yo so no do todo we. Bonu do si se we. Bonu do si se we ho me no hu mi. Bonu ya wa jije nu mi. Bonu pon me de me on lo yi we. Bonu do todo we ho. Eno yo si se nu mi. Bonu ho me hu nu mi ta. Bonu egbe yen so ma wa kan yi. Bodo gbe se do me bi me vero we zo kan do ma o sin ho we o. Do gbe nu me ro po me bi de ro fi o. Do gbe nu me bi. Bro Kristo ni no pa mi. Yon no ni makumi wa fo ni makumi o. Se hole ka bo se 10 janvier. Se hole de me. Boy ho me hu nu mi ta. Ok, wa gbon fi bodo gbe nu. Me lo kan ji le bi. Ok, ma ton ni no pa mi. To Jésus Christ Nazareth on se yin ko me. Amen.